Giberi Boza Gameri, evo nas u novom tutorijalu na mom YouTube kanalu. To je prvi tutorial na telefonu. Do sada sam snimao, do sada sam snimao neke tutoriale kao što su 6 pitanja i odgovore na tih 6 pitanja, moja kolekcija parfema, dezodoransa i tako dalje. Izvinjavam se zbog malog štopanja, facecama. Izvinjavam se isto i zbog muzike u pozadini, tako da. Ajde, danas ću vam pokažem kako da snimite ekrana vašeg Android telefona i facecam u isto vrijeme da može da radi. Idete na vašu Play prodavnicu i za facecam kucate floating kamera i instalirate ga. Kada instalirate floating kamera, kucajte screen recorder i skinite aplikaciju ovu koju sada ja držim sa ovom ikonicom, Screen Recorder Pro 2. Sada Screen Recorder Pro 2 neće da vam radi bez rutovanog Android telefona. Sada kako da ga rutujete? Idete na bilo koji browser, ja koristim Chrome naravno, i kucajte Kingroot. Kada vam se Kingroot instalira, uđete u njega. Još jednom izvinjavam se zbog pozadine iza, ako se čuju neki ljudi, pošto su mi došli gosti, ali ništa. Sada, mislim kad uđete u Screen Recorder Pro 2, doći vam nešto kao Screen Recorder Pro i da kliknete Allow ili Exit. Vi kliknete Allow i kada uđete ovdje da vam piše Allow, znači ovako, da vam piše Allow i tada ćete možda snimati sa vašim Android telefonom. Sada što se tiče facecama, ulazite u floating kamera. I vidite ovo gore gdje je UKL, što znači uključeno, gore plavo, bit će isključeno. I sad prvo će vam biti zadnja kamera, okrenuta nazad. Idete ovdje u Settings i idete More Settings, kamera. Kliknete Default kamera i kliknete ovo dole Front i onda samo isključite i ponovo uključite i bit će vam vaša prednja kamera. I to bi bilo to za današnji tutorial, nadam se da vam se svidio. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i naravno prijavite se na moj kanal, to jest pretplatite se. Doviđenja!